مجول بو تو مردکا تو نمونه Evde radyoya denge gele. جنابندان اوچهان رادیو دنگه گل دم با شیر و 29 مجدار 2024 این لبروکسل ساعت 12 آمده 14 گدار نجام بولتن روژه پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه مالباتان جبو چوینا ایمرالیه سرلیدان کرن مالبات و واسی ریبر عبدالله جلان جبو چوینا ایمرالیه سریل سردوزگری کمار یا بورسا و مدیریتا گرتیگه ها ایمرالیه دان برای ریبر پو محمد جلان و واسی وی مظلوم دینچ به داخواز هفدیتن سریل سردوزگری کمار یا بورسا و مدیریتا گرتیگه ها ایمرالیه دان خوشکا عمر هایری کنار امینه کنار برای حمیدی یلدرم پولات یلدرم و خوشکا ویسی اکتاش ملیها چتیجی برای پارزرین خواه به داخواز هفدیتن سریل دوزگری و مدیریتا گرتیگه ها ایمرالیه دان آفرینر ناسنامه کرد آنو PKK به مبستا سالوگر دامزراندن PKK گریلاین هپگویچ از تاره آخفین اندام تفشانده گریلا درسم سالوگر پارتی پیروزکرو گود PKK ناو جیانه که نو گوهرتنانه دجمن هر روش دخوازه گلیمت نبکه دخوازه ریبرتیامت نبکه تکلین وی ین به گل ره به گریلا ره قد بکه لیام لدیجی وی دجمن درنده تکوشینه که دیروکی دکن او امه سرکتنشی به دست بخن گریلا زهردین زاگروشی دا زانین که اوج روژاوه کردستان تبلینا و رفین گریلا بویه او گد از وکه اندام تفشانده کاردکم PKK چانده که جواکه و ناسنامه که PKK لسر اساس نبونا جواکه و دموکراسی تکوشینه دکه ریبرتیامه و PKK به پارادیگمای مدرنیته دموکراتیک بویه آلترناتیف PKK تنبونه قبول ناکه سرکتن نزه و امه به بریارن که حتی آزادی فیزیکی یا ریبر پو تکوشینه خواه بدومینن آزادی ریبرتی آزادی گله کرده اندام تفشانده گریلا تولدان حسه که جی گود گریلا هزین پاراستنا گله و حتی آزادی مسوگر به تکوشینه خواه به هر آوایی و لهر دره بدومینه گریلا آرمان جاری جروجلات کردستان یو گود 27 مجداره جبو گله کرد دیروکا که گله کی گرینگه به پیشنگی PKK سکنا گله کردستان یال دیجی دجمن ایدی زلاله دوی پیواجویا کل روجلات ناوین تولیهویه که مزن هیه گله کرد و گریلا تکوشین خود دومینن دوی اف تکوشین تن لچیان نمینه دوی جگندان حتی باجاران لهمو مالین کردان و در ویولات بلاو ببه پارێزەر زەینەب خاراییلان divê ji bo mafê hêviyê sererastkirin bêkirin. Sekretera Şexa Komeleya Hukuknasên ji bo azadiyê û heda Amedê Zeynep Xarayîlan têkildarî mafê hêviyê axifê û got ji bo mafê hêviyê yê Abdullah Öcalan û girtiyên siyasî yên cezayê muhabeta girankirî li wan hatiye birîn bikeve pratikê divê sererastkirinên qanûnî bên kirin. Parêzer Zeynep Xarayîlan balkişan ser biryara dememe û got Tirkiye biryara dememe ê û peymana mafê mirovaniya gerdûnî binpêkiriye vê binpêkirinê jî didomîne ji bilî girtiyên ku 25 salin di zindanê de ne têgirtin girtiyên nexweş jî hene û nayên berdan bahneya cezayê dîsîplînê û poşmaniyê jî neqanûniye keyfiye. Parêzer Zeynep Xarayîlan herî da wî got bi hezaran girtiyên cezayê muhabeta girankirî li wan hatiye birîn hene divê şertê berdana wan bêne sererastkirin. Ev yek hem li hundir hem li derve bandoreke erênî li ser siyaset û huquqa Tirkiye bike. Tecrîd rojeveke serekeya û hedeye ji ber ku bêhuquqtiyeke mezin li holê heye tekoşîna meyala dijî vê jî dewam dike. Divê tekoşîn tenê li ser milê xizmên girtiyan û saziyan neyê hiştin. Rêxistina îstixbaratê ya Swîsre
PKK tündiyê red dike. Servîsa îstixbarata ya federal ya Swîsre RSC rapora evlekariyê ya Swîsre ya sala 2024 weşand. Di rapora Nodrupelî de bûyerên cîhanê Amerîka, Rusya, İran, Çîn û Koreya Bakur bi berfirehî hatine nirxandin. Rêxistina Swîsre dibêje encama vê pêvajoyê hîna nediyar û Ewropa di rewşeke tevlî hevde ye. Şerê Rusya û Ukrayna Ewropa hîn bêhtir Amerîkayê vegirê dide. Di raporê de behsa şerê İsraîl û Hamas û Hizbullaha Lübnanê cih girtiye û dibêje rojhilata navîn di nava erdejiyekê de ye. Ev jî bandorê li Ewropa dike. Li hemberî ku İsraîl wê nikaribe Hamas û Hizbullahê ji holê rake jî îspat kir ku ew dikare êrişî binesaziyên İranê bike û berteref bike. Di beşa terorîzma cihadîstê jî wiha dibêje. Daesh û El-Qaide li gelek deveran Swîsre û Ewropa jî di nav de hîn metirsînîye. Afrika jî bûye navenda karên cihadîstên tundrew, îslamîk û xwedî çavkaniyên aboriye. Li Iraq û Sûriyê jî kampên çeteyên Daişê hene. Di rapora îstixbarata Swîsreyê de behsa PKK jî dike û dibêje PKK dûrî tundiyê kar dike. PKK li Swîsrê di nava rêxistinên têne şopandin de ye. PKK nûnerê bingehîn yê gelê Kurd e û ji bo mafê Kurdan yên demokratîk têkoşînê dike. PKK li Ewropa jî ji bo naskirina nasnameya Kurdên li Tirkiye, Sûriya û İranê têkoşînek dûrî tundiyê dimeşîne. PKK dilsozê armanca xwe ye û dixwaze ji lîsteya rêxistinên terorê ya Yekîtiya Ewropayê derkeve. Ji bo vê jî têkoşînek demokratîk û dîplomatîk dimeşîne. PKK dilsozê pîvana redkirina tundiyê ye. Eger rewşa li Bakurê Sûriye û Bakurê Iraqê nebaş bibe, yan jî têkildarî PKK hin bûyerên nayên payîn rû bidin, dibe ku PKK karên xwe yên dûrî tundiyê bigwere. Partiya Roj ji bo azadiya Rêber Abdullah Öcalan daxwazname ji neteweyên yekbû reşandin. Bi mebesta salvekera da mezranina Sekreterê Partiya Roja Demokratîk a Kurd li Sûriyê Kovan Keno destnîşan kir ku Rêber Abdullah Öcalan dîrok rewş û aloziyên li rojhilata navîn û cîhanê analîz kiriye û ji bo ku aştî û demokrasî were Tirkiye mecbûr e diyalogê bi rêbertiyê re deyne û pirsgirêka Kurd çareser bike. Fişarên civata navnetewê yên di vî warî de xuya dike ku van fêm kiriye ku kilîda çareseriyê lêmraliyê ye. Keno bibîrxist ku wê encamên diyaloga bi Rêber Abdullah Öcalan re erenî bin û dikarin aloziya Sûriye çareser bikin. Lê divê Kurdistanî çalakiyên bi daxwaziya azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Öcalan bidomînin û zextên li Tirkiye û hêzên navneteweyî bikin. Me ji bo azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Öcalan gelek daxwazname pêşkêşî neteweyên yekbûyî û rêxistinên hukukî yên navneteweyî kirine. Berdevka YPJ pergala babiksalarî wê bi modernîteya demokratîk tune bibe. Berdevka YPJ Rûken Muhammed têkildarî artêşbûna jinan û xweparastinê Axifê û got em dizanin ku dewleta mêr li seranserî cîhanê polîtîkayên xirkirinê li dijî jinan dimeşînin. Bi kuştina jinê re hewl didin civakê dîl bigirin. Divê jin jî li dijî vê helwesta qirêj ne tenê di 25 mijdarê her roj û her firsetê têkoşînê bikin. Rûken Muhammed destnîşan kir ku jin çavkaniya jiyanê û got heke polîtîkaya me ya xweparastinê hebe em ê dikarin xwe azad bikin û bi azadkirina jinê de wê civak jî jiyan jî azad bikin. Ji bo vê jî divê jin xwe di asta herî berfireh te bi rêxistinî bikin. Rêxistiniya jinê tê wateya parastina nirxên jinê ku bingeha jiyana bi rûmete. Rûken Muhammed herî dawî got jinan bi feraseta jin jiyan azadî îddia xwe ya 100 sala jinan anî ziman. Ji her kujiya polîtîkayên şer têkoşîna jinan û azadbûnê. Ji bo vê jî divê em rêxistiniya xwe mezintir bikin û heta gefa tunebûnê li ser jinê rabe divê têkoşîn dewam bike. Xwe bi rêxistinkirin ji bo hemû jinan xweparastin e.
مصطفی سارگül دخوازن تایکرنا قیومان نشانی مخالفت جی بدن. هفشاردار پلور مصطفی سارگül دیار کرد که بویر راکرنا جنازه یا کوکی بهانه نشان دانه سیاسی نحوقیه. به وی بهانه دخوازن نشان بدن که او دخوازن قیوم تاینی پارتین مخالفت توابکن. او جی کریاره که دیکتاتوریه و ترکیه کتیه پیوژوی دیکتاتوری و فاشیزمه. شاردار پلور مصطفی سارگül گفت دما د سال 2012 انده شاردار بو جبر کو جنازه لدروی سینور شارداری بو ام تفلی نبون. دوزگری بخواجمه دخواست کرد که ام جنازه راکن. تویمه 5000 کس تبلی مراسم جنازه بون. جبرویه که لدیجی مل پرسین هاته دست بکرن و به افاده شاهدین و شرطی و وکری لدیجی مل دوز وکرن. یعنی بزانه بون و پلانکری زمین قیوم هات آمد آوا کرن. نهاجی دخوازن سیستم قیوم فرح بکن شاردارین پارتین مخالف شی غصب بکن. ارکمن گلمه و فاشیزم تنبکه. سیاستمدار کرد جلالتین ارکمن درباره سیاست غصب کردن و تالان کردن قیوم ده جان فراقف و گفت جبروشون ده ایدی زیاده تشتک نمایه که بکن. اف ده سلطاری جی و وکا اخوبت آناپو ده پیبه گلمه و فاشیزم تنبکه. ارکمن دیار کرد که قیوم نتنه لکردستان لترکیه جی ایراده گل بپیدکه و گفت اف مدل میتینگریه لگوری قانون دوی مجلس شارداری کم ببه و دناو خود سروککیل بجیره لی اف ده سلطاری قانونان ناسناکه نرخ دموکراسی و حقوق تنکریه دوی کمار دموکراتیک ببه باوا کرنا دموکراسی ره ولیفی ولاتی آشتی پیکوره مده پیواشوی داوید جیانی زمان گل جی قبول کرد که برزو جلان جبو آشتی ماینده یا لوی ولاتی کسکی گرینگه. جلالتین ارکمن هری داوی گفت دوی گل خودی لیراده خود درکوه دوی رخستن جواکی جی برپرسیارین خود رابن. فاشیزم دجمن هر کسیه دوی هر کس لدیجی فاشیزم تکوشینه بکه. جدر سمه برتکال دیجی قیوم هون نکارن کسین هلبجارتی جی پیوره بگرن. درسمیه که به شب و روش لدیجی دست سرکرنا ایراده چالاکی دکن تاین کرنا قیوم نرخاندن. عبدالحلیم کریم دیار کرد که قیوم کلمچه کرنا ایراده گله و گفت هر جار وی کلی درسمیه دکن. خو پیشاندان لدیجی نحقیه مافهمه هری خوزایه دوی گل سروکه که هلبجارتیه بپاریزه. یوسف پولاد جی گفت قیوم پروژه یا امهایه وکی بری هول ددن دنگمه خود بکن. درسم باجار هری برخودر یک کردستانیه دخوازن به بنچاف کرن و گرتنا سازمانی ریخستن کری جولی راکن امین آسلامه و رومت اخواه یال کردستانه بپاریسن. آلیجان گندوز جی گوت که دست سرکرنا ایراده گل کشتنا دموکراسیه اف سوچه درسم وینامه امی تکوشون و وینا خواه بپاریسن. برای هر تشتی اف سوچه لهم بری گله امی شاردارین خواه بپاریسن. فاطمه یلماز جی گوت که روشا گل درسمه دیاره لور نه کارگه و نه جی درفتن کارهنه ام جبو دبارا خواه تکوشینه دکن. محمد توران، فیردوس چلیک و شکران یلماز جی دیار کرن که تو کس نکاره لبر وینا گل بسکنه. بنچاف کرن گرتن و گف سرکفتن جوان را ناینه. مادم هلبجارتن دکن بلا لهمبری وینا گل بریز بن. هری داوی سیرالی بلوت آخفی و گوت گل درسمه گل می برخودره و ام وینا خواه بپاریزن. جیوان سلیمانی سالوگر دا مزرندنا پکه که به جوشک مزن پیروز کرن. جیوانان مشاله پیخستن و گوتن پکه که جیانک آزاد و هیویا رزگاریه جبو گل کردو مرووایی. تکوشینا پکه که ایراده جنین بندست و طولا کردستانیه. جوانان سوزدان که و جی خواه دوی پیواجه و شورش ده بگرن و برسه و هری خورد لجی هولدان تنکرنا پکه که و خرکرنا گل کرد بدن دجمن. جوانان داگرکریا دولتا ترک و هفکاریا پده که جی شرمزار کرن. چالاکی به برسکرنا درشمیان بداوی بو.
ئێمە وەکو گەنجانی باشووری کوردستان بە بۆنەی دامەزراندنی پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە ئەم دامەزراندنە لە 1970 وەتاوەکو ئێستاش 46مین ساڵی خۆی تەواو کرد و بەرەو 47مین ساڵەچێ سەرەتا ئەم ڕۆژە پیرۆزە لە دایکانی شەهید و لە گەریلاکانی ئازادی کوردستان کە لە چەپەری شەڕدا بە بێوچان شەڕ دەکەن و بێوچان بەرخۆدانەکەن. ئێمە لەوانی پیرۆز دەکەین بۆ دوژمن ئەوەش ئیسپات دەکەین کە ئێمە لەگەڵ فکر و فەلسەفەی ڕێبەرایە ڕێبەراپۆ لەدایک بووینەوە ژین. پەکەکە بۆ گەلی کورد ژیانە، پەکەکە بۆ گەلی کورد فەلسەفەیە، ئیتر کورد بۆ بە خاوەن فکرێک بۆ بە خاوەن فەلسەفەیەک و بۆ داگیرکەرانی کورد ئەبێ ئەوە ئیسپات بکەین ئێمەی گەنجان کە ئیتر هیچ دوژمنێک ناتوانێت بۆ شێوازە یاری بە چارەنووسی کورد بکات تا دوات دڵۆپەی خوێنمان ئازادی گەلی خۆمانە خوازین. ئەمەزرانی پارتی کرێکارانی کوردستان هەستای بەنجامدانی ئەم چالاکیە بۆ گەریلا سەربەرزانەی کە لەو شاخە لە پێناوی کوردستان هاتیە گۆشن هەرچەندە دوژمن پێشی ناخۆشە ئێمە ئەم کاران ناکەین و سەدجاری کەشکاری ئاوا ئەنجامە دێنەوە بۆ دڵخۆشکردنی ئەو گەریلا سەربەرزانەی کە لەو شاخانە خزمەتی شاخ و ئاو هاو نیشتیمانمانەکەن. بێژی سارک ئاوا بێژی دایکا گولیزار که میراته که خورتیا دیروکی برخودان لپی خو هشت و کوچا داوی کرد. دایکا گولیزار کایتان 85 سالی بو و یک سمبولا که توایی جیان خو به برخودان درباس کرد بو. گولیزار کایتان ده یک چلای 1929 ده لگند هنگروانه یه درس مش دایک بو. ددم آخر کرنا درس میده 9 سالی بو و هات سرگون کرن. گولیزار قایتان ده سال 1940 ده وگریا درسمه و لگند هنگروانه بجیه بو و به آلی قایتان رزویجی. ده سال 1975 و 76 به پیشنگی آلی هایدار قایتان جوانن گند خبر خستنی کرن. دایکا گولیزار قایتان جی جروجا دسپیک پشکری دا کوری خو و جوانان. ده دربه 12 ایلونه ده مالباتا قایتان جاردن مجبوری کوچبری کرن و لآفیونه بجیه بون. باو آلی قایتان ده سال 1984 ده جیان خوش دستا. دایکا گولیزار قایتان لگل زاروکین خواه کوچی بورسای کرن و ده سال 1990 ده وگریا درسمه. دایکا گولیزار ده سال 1993 ده لدرسمه هاته بنچاف کرن و گرتن. لگرتیگاه ارزورومه 6 مهان رازا. پشتی بردانش زندان دویمین جار ده 27 مجدار 1994 هاته گرتن و لگرتیگاه درسم البستان و ملتی هاته گرتن. پشتی هاته بردان و وگریا بورسای و تکوشین خود دوماند. دایکا گولیزار ده سال 1995 چو سوریه و لگل ریبرا پو هفدیتن کر و جلنگری لالخوا کرن و گد خوازی از هنکی دن درنگ هاته بما دنیای که من وکاوان که چان من جیر هاشت باید چکه و لچه این کردستان شر کرده بویا. گولیزار کایتان 6 ماهان لوی در ما و لسر دخوازا ریبرا پو درباسی اوروپای بو. دایکا گولیزار کایتان ده سال 1998 ده کوچ المانیای کر و تبلیکارن تکوشین آزادی کردستان بو و حتی کوچ داویجی تکوشین خواه بردوام کرد. پولیس نابد سر مال آلیکار شهردار اسن یورته هاتیار کرن کو تکلداری آلیکار شهردار اسن یورته عثمان یالچن کجی مدیریت کار فن مدیریت پارک و باغچه‌یان مدیریت دستورنامه و کنترل مدیریت ضابطایان برپرسیاره بریارا بنچاف کرنه هات داین پولیس انجیوه سبه آویتن سر مال عثمان یالچن لیش سدم اکو یالچن نل مالی بو پولیس دسته والا وگریان. گدار نجم هاتن داویا بولتن اخواه تجار اکتن دنباش.